Aliakulia mbele kuthoma JCM. Hujawahi ingia hapa, haujawahi karibia hii kanisa, lakini leo umeingia JCM. Hebu simama kwa miguu yako. We appreciate you. Please rise up on your feet. We want to celebrate you. Hujawahi ingia hapa, lakini Mungu amekuwezesha ukaingia hapa. Kanisa, nataka tuangalie uone vile tuko na wageni wengi. Let us appreciate our visitors. Wapigie makofi mazuri. Na kama umekaa karibu na mgeni, stand up and do the necessary. Amen. Kama umekaa karibu na mgeni, stand up and do the necessary. Wageni wetu, Mungu wetu awabariki sana kwa sababu ya kuja kuabudu pamoja na sisi. May you feel at home. This is the home of compassion. Mungu wetu akubariki na akutende mambo mema. Amen. Mimi sina matangazo kwa sababu tangazo langu tu ni moja. Wale ambao tunaendelea na maombi ya kufunga na kuomba Tuesday, Thursday and Saturday, tafadhali tuendelee. Tulisema tutafungua mwezi ujao, lakini kwanza tumalize hayo maombi. Let us continue praying because prayers is work and it works. Ambia mwenzako mahoya ni wira na wira ucio ni urutaga wira. Kwa hivyo tuendelee kuomba. It is refreshing our spiritual momentum na tunaendelea vizuri sana. Hayo mambo mengine tutakuja kuelezwa on Sunday na Elias kuhusu our upcoming medical camp ambayo inakuja. Najua atakuja kutueleza. Widows, endeleeni na maombi yenu, msiache na msikome. 60 and above, Mama Irongo, msiache kuomba. Sasa mtu ambaye tutatafutia siku ya maombi ni Shiko. Shiko no ginya gikundi gyaku kya young mothers and young fathers. No ginya nakyo kigere mahoya-ini. Ikundi ciothe ikorwo ikihoya. No ginya tumwethere muthenya wa fellowship. Onokorwo muri ukaga mbere mugacoka ari ange makaingira hwaini. Tondu nindiramenya ni nitaraikara na wethi kuhe mitaratara ya gikundi gyaku. But I know I will sit down with you nigetha ngutaririe gikundi kya young mothers na young fathers urio nenyu mugutungata. Nigetha kugatagati tumenye mundu ukihunjia, tumenye mundu ungeina, tumenye mundu ungitungata. Bururi uyu no urabatara makanitha maingi o ta uria kuraigwo mba nyingi. We are not apologetic in having many churches because they are also not apologetic for having many bar. Oria maraiga irabu nyingi na ithuĩ no tukuiga kanitha nyingi. Oria kurehio muno na ithuĩ tuige makanitha muno. Tondu no nginya andu mahunjirio, tondu uhoro uyu no guo gatigara. Bwana Yesu atukuzwe. Uhoro uyu no guo geka atia? No guo gatigara. Amen. Guthaguza mundu ucio ngimwira ukira. Mwire ndukire. Muinainie wega mwire ukira. Mwire ukira wigwe uhoro wi haha. Praise the name of the Lord. Aya, tigo ukira ku. Ndinogwathika. Tera mundu ucio ngiatiriri. Ta muhutie kiande mwire atiriri. Angikorwo niwe njata ya kwanyu. Mwire wega angikorwo niwe njata ya kwanyu. Rero mwinani najigwe thauti icio mwire angikorwo niwe njata ya kwanyu. Ngai arokumenyerera. Mwire ona mangiaga gukumenyerera, Ngai uria gutwite njata ya kwanyu arokumenyerera. I want to speak to people who God has raised and placed them in a certain position in their families. Riria ndirahujagia uhoro wa firstborns haha, nindironire mucayo munene muno urari ngoro-ini cianyu. Ndiracoka haha ndahunjia uhoro wa ngi last Sunday. Yeah. Ndahunjire haha Sunday. Breaking
think the impossible silent. Bado no ndironire murigo munene muno ngoro-ini cianyu. Riu Ngai aracoka aranjikira murigo ungi. Itekwenda kumenya kana we first born, itekwenda kumenya kana we third born, itekwenda kumenya we last born. No Ngai aranjikira murigo ungi wa kuhoera na kwaririria uhoro wa andu aria Ngai ambararitie kwao, either we first born, either we third born, kana we wa kihinganda. Na Ngai ni akombararitie kwanyu ati cianda-ini ciaku ni ukuite andu anyu, cianda-ini cianyu ni ukuite aciari. Ngai aranjira ngwire atiriri, ona mangiremwo gukumenyerera, Ngai ucio ni agakumenyerera. Ona mangiremwo kurugama nawe, Ngai ucio ni akarugama nawe. Raria ciugo ici niki? Tondu mwana uria ukoragwo okirite kwao, mwana ucio ni ahuthikaga kwao no ndacokagirio ngatho. Mutuge kuheana ni guthuire mwitugirio. When giving, don't show those people that you are the master. Bekire ugo muthenya umwe na nikyo ni ono ngitonya gwakwa mugunda ngwiraga carry the best aria bari moko gwakwa mugunda. Tondu ni ndi mwana munini ndamenete mutumia umwe na Ngai akindekagira. Tondu twathie gwake twarimia na mami we atuheaga waru iria ndemake. Irici ciothe nene akoya na ndakwira iria ndeme ona kwa ne mabuba meri mothe ne gutuhe. Riu ni ndakorire njue waru ibatie guthigwo indeme. Tondu ndakorire tukeo waru njike atia nigu menya ndacokire ngimenya atiriri ici ndeme we ndangendia na gwake itingirio. Ani mwe waru ndeme aria itwo muci ambagia kumera na mamu anyu ndegute aguthiga o ikimeraga na iyo ya kuheaga heartburn ukaigua ta githuri kiau. Giving should not invite pride. Tondu kurendo mai kugurira kindu kurendo ni ona itenda mai kindu tondu akuhe ino thĩ yothe egutinda kirani uyu ndakimugurira nji uyu nani endo irio uyu ai. When giving, give with a humble spirit. Heana na roho muhoreru. Ati ndaheana mundu ucio akone wega, ndaheana mundu ucio agateithike. Bwana Yesu atukuzwe. Give with a humble spirit. And finally, akoiga atiriri, when giving, tiga kuona uri orahe tari ngombo. Ikanuranyita. Ukihe mundu, don't look at them with lesser eyes. Every person has got that season. Omundu ni ari kimera gia gubatara kuheo. Ona no ugakinya kimera-ini gia gubatara kuheo. Ndukanarore mundu uri urahe kindu tari ngombo nigetha umuhe kindu. Na maundu macio ndimurutaga tondu ndiendaga muheane o guku, ni nyendaga muheane nginya nanja, mukahutie ngoro nanja na mugateithanie uria mukoragwo. Mathoma kaundu wa mayuru kanani mikono ni waombe. Mwathani torio turaga muoyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, cuthiriria Ngai wa matwini na warehiria andu nyumba-ini ino yaku no kimekira murigo wa kunyitagirira andu aria angi. Nikwenda guguthaitha Ngai undathimire andu aya, na tondu rira weraga Haruni ambararie guoko arathime andu a Isiraeli, wamwirire angikagweta ritwa riaku thiini wa ibuku ria Ndari 6 mwari wa 22 ukimwira riria kambararia moko make nigetha arathime ciana cia Isiraeli na gwete ritwa riaku hatiri nganja ati ni ukarathima andu acio. Riu Mwathani ndakiambararia guoko ndaguthaitha undirikanire gikundi giki kia andu ona aria maikarite thi mena ngatho cia ngoro ciao Mwathani. Angi ni umahete muoyo, angi ni umagiritie mone uhoro wa gikuo, angi ni umacomorete miatuka-ini tutangimenya Mwathani. Andu acio amukira igongona riao ria ngatho, andu aya makiheana icunji ciao Ngai wa matwini ta uria we wathanite thiini wa nyumba yaku. Ndaguthaitha umaririkanire o mundu ibatari ria ri ngoro-ini yake, na riria ukamuhingiria tuigue wira ucio Mwathani ni tugakena tondu we Ngai ndwaragia maheni na nduri wariganirwo. Marathimire family ciao, makinyerie tha ciaku na utugi waku
na makirio magitagirio tukuna muthenya. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. May God bless you. Give us in Jesus' name. Mukenu umenyetewe Jehova weweka niwe watubie na igothe tuliaku wimwega Baba gutire kayugio ohana tawe mawiko maku nimairathimoni nacia kwiturara iteme na tene mawiko maku nimairathimoni nacia kwiturara iteme na tene. Aliakulia mbele kuthoma JCM. Hujawahi ingia hapa, haujawahi karibia hii kanisa, lakini leo umeingia JCM. Hebu simama kwa miguu yako. We appreciate you. Please rise up on your feet. We want to celebrate you. Hujawahi ingia hapa, lakini Mungu amekuwezesha ukaingia hapa. Kanisa, nataka tuangalie uone vile tuko na wageni wengi. Let us appreciate our visitors. Wapigie makofi mazuri. Na kama umekaa karibu na mgeni, stand up and do the necessary. Amen. Kama umekaa karibu na mgeni, stand up and do the necessary. Wageni wetu, Mungu wetu awabariki sana kwa sababu ya kuja kuabudu pamoja na sisi. May you feel at home. This is the home of compassion. Mungu wetu akubariki na akutende mambo mema. Amen. Mimi sina matangazo kwa sababu tangazo langu tu ni moja. Wale ambao tunaendelea na maombi ya kufunga na kuomba Tuesday, Thursday and Saturday, tafadhali tuendelee. Tulisema tutafungua mwezi ujao, lakini kwanza tumalize hayo maombi. Let us continue praying because prayers is work and it works. Ambia mwenzako mahoya ni wira na wira ucio ni urutaga wira. Kwa hivyo tuendelee kuomba. It is refreshing our spiritual momentum na tunaendelea vizuri sana. Hayo mambo mengine tutakuja kuelezwa on Sunday na Elias kuhusu our upcoming medical camp ambayo inakuja. Najua atakuja kutueleza. Widows, endeleeni na maombi yenu. Msiache na msikome. 60 and above, Mama Irongo, msiache kuomba. Sasa mtu ambaye tutatafutia siku ya maombi ni Shiko. Shiko no ginya gikundi gyaku kya young mothers and young fathers. No ginya nakyo kigere mahoya-ini. Ikundi ciothe ikorwo ikihoya. No ginya tumwethere muthenya wa fellowship. Ono korwo muri ukaga mbere mugacoka ari ange makaingira hwaini. Tondu nindiramenya nini tayari na wethi kuhe mitaratara ya gikundi gyaku. But I know I will sit down with you nigetha ngutaririe gikundi kya young mothers na young fathers urio nenyu mugutungata. Nigetha kugatagati tumenye mundu ukihunjia, tumenye mundu ungeina, tumenye mundu ungitungata. Bururi uyu no urabatara makanitha maingi o ta uria kuraigwo ba nyingi. We are not apologetic in having many churches because they are also not apologetic for having many bar. Oria maraiga irabu nyingi na ithuĩ no gutukuiga kanitha nyingi. Oria kurehio muno na ithuĩ tuige makanitha muno. Tondu no nginya andu mahunjirio, tondu uhoro uyu no guo gatigara. Bwana Yesu atukuzwe. Uhoro uyu no guo geka atia? No guo gatigara. Amen. Guthaguza mundu ucio ngimwira ukira. Mwire ndukire. Muinainie wega mwire ukira. Mwire ukira wigue uhoro wi haha. Praise the name of the Lord. Aya, digo ukira ku. Guateca. Tera mundu ucio ngi atiriri. Ta muhutie kiande o mwire atiriri. Angikorwo niwe njata ya kwanyu.
mwire wega angikorwo ni we njata ya kwanyu. Ndendo muinani na njigwe thauti icio mwire angikorwo ni we njata ya kwanyu. Ngai arokumenyerera. Mwire ona mangiaga gukumenyerera, Ngai uria gutwite njata ya kwanyu arokumenyerera. I want to speak to people who God has raised and placed them in a certain position in their families. Riria ndirahujagia uhoro wa firstborns haha, nidironire musayo munene muno urari ngoro-ini cianyu. Ndiracoka haha ndahunjia uhoro wa ngi last Sunday. Yeah. Breaking the impossible ceiling. Bado no ndironire murigo munene muno ngoro-ini cianyu. Riu Ngai aracoka aranjikira murigo ungi. Itekwenda kumenya kana we firstborn, itekwenda kumenya kana we thirdborn, itekwenda kumenya we lastborn. No Ngai aranjikira murigo ungi wa kuhoera na kwaririria uhoro wa andu aria Ngai ambararitie kwao, either we firstborn, either we thirdborn, kana we wa kihinganda. Na Ngai ni akombararitie kwanyu ati cianda-ini ciaku ni ukuite andu anyu, cianda-ini cianyu ni ukuite aciari. Ngai aranjira ngwire atiriri, ona mangiremwo gukumenyerera, Ngai ucio ni agakumenyerera. Ona mangiremwo kurugama nawe, Ngai ucio ni akarugama nawe. Raria ciugo ici niki? Tondu mwana uria ukoragwo okirite kwao, mwana ucio ni ahuthikaga kwao no ndacokagirio ngatho. Mutuge